Yes, umugoroba mwiza nshuti wavandimwe bakunzi muryango mugari wa RTV24 nizere ko aho muri myanya igiye itandukanye mumezeza kandi kumeje kugenda mugubwa neza cyane gatanu kuri kagenzi kako mu myanya murimo igiye itandukanye. Uyu munsi rero nta kindi Irani ikomeje n'ubundi gukangisha gufunga izindi nzira z'ubucuruzi mu gihe Amerika n'ubundi ikomeje kugaba ibitero byinshi cyane ku birindiro ndetse n'ibikorwa remezo by'iki gihugu, aho n'ubundi kuri uyu munsi yibasiye n'ubundi ububiko bw'ibinyampeke, station z'imiriro y'amashanyarazi ndetse n'ibigo n'ingomero z'imiriro y'amashanyarazi, ibindi bikorwa remezo bye bitandukanye by'abasivile hariya mu majyepfo yo gukerana uyu munsi byibasiwe cyane. Bikaro n'ubundi Irani byahitiye no muri gutikangisha nayo gutifunga umuhora wa Hormuz ndetse nkuko yari yanabikoze, kandi itivuga ko n'ubundi igiye gufunga izindi nzira n'ubundi zo mu mazi z'ubucuruzi kugira ngo n'ubundi ibashe kuba yarinda umutekano wayo. Turaje tuvuga ko ku buryo burambuye ni mu gihe kandi n'ubundi uyu munsi Irani ku munsi weje yandikiye abaturage b'Abanyarodaniya, uyu munsi yongeye yandikira abaturage b'Abanyakuwait, angira ngo ni nk'ubukangurambaga cyangwa se twakita nka propaganda iri gukorwa n'igihugu cya Irani kugira ngo ibihugu byo mu kigobe nabyo byongere byiganzure leta zunze ubumwe za Amerika bireke kuguma gucumbikira n'ubundi iyi leta cyangwa se kuguma kuyiha ikibuga cyo kubika abasirikare ndetse n'ibikoresho by'urugamba. Ni byinshi biri kuba Irani yatangiye kwimurira urugamba mu buryo budasanzwe, byose twaje tubivugaho ku buryo burambuye. Byose tuze tubisesengure cyane kabisa, tuze tubinyuremo cyane. Ni mu gihe rero kandi n'ubundi rugamba rukomeje kuba rwinshi, rukomeje kuba rurerure cyane mu bice bigiye bitandukanye n'ubundi byo mu majyepfo y'igihugu cya Iran, kuri Bandari Abbas, kuri Kish Islandi, kuri Siriki Islandi, kuri Keshina Islandi ndetse muri Homogazan. Aha hose n'ubundi Abanyamerika bakamubego kuje n'ubundi kwagaba ibitero, kandi ibitero bikomeye cyane bitari kuvuga rumwe n'ubundi ku isi muri rusange. Ni mu gihe ku munsi wejo hasohotse inkuru muri UN, mu nama UN, ubwo Trump yitaga abanya-Iran ikibi bamwita divo cyangwa se Ivo, na magambo yakoresheje cyane abari bari mu nama UN bose hagurukiye icyarimwe mubwira ati turakwamaganye ntabwo ibyo bintu ari byo ntaho bihuriye. Ni byinshi rero kanze tubinyuremo byose tubirebe uko byifashe. Ndabakiriye kandi mbahaye ikaze isesuye aho muri mu myanya igiye itandukanye, nizere ko mezeza kandi muri amahoro, nizere ko mukomeje kugenda mugubwa neza cyane. Ni RTV24, ni Puzzle niyo mazina yanjye. Reka rero byose tubinyuremo gatanu kuri kagenzi kako. Rero uyu munsi nkuko yababwiye Irani yakangishije n'ubundi gufunga izindi nzira z'ubucuruzi zo mu karere kurasirazuba rwagati, mu gihe n'ubundi Amerika yagabye ibindi bitero ku hantu hari ibikorwa bya gisirikare ndetse n'ububiko bw'ibiribwa. Umutwe wihariye wo mu ngabo za Irani witwa Islamic Revolutionary Guard Corps wavuze ko n'ubundi umuhora wa Hormuz uzakomeza gufungwa kugeza n'ubundi Amerika iretse ibikorwa by'ubushotoranyi iri gukora n'ubundi kuri iki gihugu. Uyu mutwe kandi n'ubundi wakangishije gufunga ndetse ibindi bice ndetse n'indi miyoboro n'ubundi y'ibikomoka kuri petroli n'iya gaze yo mu karere kurasirazuba rwagati ikoreshwa n'ubundi mu kubyohereza mu mahanga ahariho hose. Uko kubura rero n'ubundi kubaye mu gihe n'ubundi bumwe mu buyobozi bukuru bw'ingabo za Amerika CENTCOM bwavuze ko mu gitondo n'ubundi cyo kuri uyu munsi kuwa gatatu bwagabye ibitero bya za drone, ibyo mu kirere n'ubundi n'ibyo mu mazi kuri Irani, nyuma y'ikindi gikorwa cya gisirikare cyo mu ijoro rya cyeryejo kuwa kabiri kiri uyu munsi kuwa gatatu ryakeye n'ubundi cyari cyabereyemo igitero cyamaze hafi amasaha 7 yose mu gihugu cya Irani. Imirwano mishya n'ubundi hagati ya Amerika ndetse na Irani yo muri iyi minsi n'ubundi yavubaha ishize n'ubundi yashimangiye n'undi agaciro gakomeye umuhora wa Hormuz ufite ku bukungu bw'isi muri rusange. Twabonye bawufungura, tubone ibikomoka kuri petroli ibiciro byabyo bimanuka, tubona bawufunga nanone tubona ibikomoka kuri petroli byongera kurira. Magingo yanga rero niko byifashe uyu munsi, n'ubundi uyu muhora ukomeje kuba uw'ingenzi cyane muri uru rugamba. Ibyo cyo n'ubundi bishya uyu munsi byateje n'ubundi itumbagira ry'ibiciro ry'ibikomoka kuri petroli ndetse na gaze, mu gihe n'ubundi ingendo z'amato y'imizigo anyura mu muhora wa Hormuz n'ubundi akomeje kugenda abura inzira, cyane ko Amerika ku munsi wejo yari yavuze ko yashyizeho gusoresha amato anyuramo, ariko uyu munsi Trump avuga ko yabivuguruye. Ni byinshi, urugamba rukomeje kuba urugamba cyane. Mu itangazo uyu munsi CENTCOM yasohoye yavuze ko ibitero byo mu gitondo cyo kuri uyu munsi wa gatatu byashegeshe kurushaho ubushobozi bwa Irani bwo gutera amato y'ubucuruzi mu muhora wa Hormuz, kandi ko bagerageje gusenya za radari ndetse na coastal radar. Ni coastal radar ni radari zikorera ku mihora cyangwa se ku nyanja, ku byambu, yego ku byambu, ku muhora, ku mupaka w'inyanja n'ubutaka.
ku bivuko aho ngaho hose rero akaba ariho uyu munsi cyangwa se ku nkombe, yego ku nkombe niho rero uyu munsi hagabwa ibitero bigikomeye cyane by'abanyamerika n'ubundi kuri ibyo bikorwa. Abatetsi bo muri Centcome bongeyeho ko n'ubundi ikiciro n'ubundi cy'ibitero cyamaze iminota 90 cyakoreshejwe mu karasa n'ubundi kubwirinzi bwo ku nkombe za Irani no ku bubiko bw'ibisasu bya misile zo mu bwoko bwa Kuri ndetse n'ahatererwa ibisasu ho ku kirwa cya Greater Tambe Islande hariya n'ubundi mu majyepfo y'igihugu cya Irani. Kwa kabiri ku munsi hashize Perezida wa Amerika Donald Trump yasezeranije ko mu cyumweru gitaha azarasa amateme ndetse n'ibiraro n'ingomero z'amashanyarazi bya Irani niba icyo gihugu n'ubundi cya Irani kidasubiye mu biganiro ngo kize ku ntebe cyangwa se ku meza y'ibiganiro. Mu kiganiro cyatangajwe ku munsi kwa kabiri nijoro cyitwa Special Report with Bibaye cyo kuri televiziyo ya Fox News yo muri Amerika, Trump yagize ati ahantu h'ingufu z'amashanyarazi nzahabikira kuhikuza cyangwa se nzahabikira kuhasorezaho, ariko amaherezo tuzarasa ibikorwa by'ingufu za Irani. Uku gukaza imvugo kubaye nyuma yuko n'ubundi Trump avuze ko amafaranga angana na 20% by'agaciro k'umuzigo yari yakangishije kwishyuza n'ubundi mu muhora Hormuz azasimbuzwa amasezerano manini cyane y'ubucuruzi n'ishoramari azajyana n'ubundi n'ibihugu byo mu kigobe cy'Abarabu, ubwo ni Yorodaniya, ni Kuwait, ni UAE, ni Saudi Arabia n'ibindi. Akanyisha n'ubundi Trump n'ubundi ikanyisha n'ubundi ryabanje rya Trump ryari ryabanje ryo kurasa ibikorwa n'ubundi cyane cyane ibikorwa remezo bya gisivile bya Irani yabikanyishije n'ubundi mu kwezi kwa kane njyangwa byibuka yagiye abivuga kenshi. Icyo gihe n'ubundi byamaganwe n'ubundi n'umukuru w'ishami rya UN ryita ku burenganzira bwa muntu Volker Turk wavuze ati mu mategeko mpuzamahanga gutera ku bushake abasivile ni ibikorwa remezo by'abasivile ni icyaha cyo mu ntambara kandi gihanwa n'amategeko mpuzamahanga. Uko kongera n'ubundi guhagarika urujya n'uruza rwo ku byambu n'ubundi bya Irani kwashyizweho n'ubundi na Amerika ku mugoroba w'ejo hashize kuwa kabiri. Ibyo bikaba n'ubundi bibuza amato kunyura mu muhora wa Hormuz ajya cyangwa ava ku byambu bya Irani no mu turere two mu kigobe ndetse no ku nkombe za Irani. Mbere uko n'ubundi guhagarika n'ubundi urujya n'uruza mu hariya muri Irani ndetse no kumuhora byari byaragiye bikurwaho, ariko bijyanye n'amasezerano n'ubundi ibihugu byombi byari byagiranye mu kwezi gushize kwa gatandatu ko ari kuri amasezerano y'ubwumvikane Memorandum of Understanding yari agamije n'ubundi kurangiza iyi ntambara yatangiye n'ubundi kuri 28 Gashyantare z'ukwezi kwa kabiri n'ubundi uyu mwaka, ubwo n'ubundi Amerika na Israel bagabaga ibitero kuri Irani nayo yihora n'ubundi gaba ibitero ku nshuti za Amerika zo mu karere kurasirazuba abwo hagati. Agoriko rero n'ubundi ukutavuga rumwe n'ubundi kumuhora Hormuz kwahindutse n'ubundi ingingo ikomeye yateje impaka cyane, kuko Irani yifashisha nk'iturufu yo kuba yahagarika Amerika, naho Amerika nayo ikayifashisha nk'iturufu yo kuba yakereka isi yose ko ikomeye. Mu gusubiza kuri uko kongera n'ubundi kuza urujya n'uruza muri uwo muhora Hormuz kwakozwe n'ubundi na Amerika, umutwe wa RGC wa Irani waburiye Amerika ko ikwiye kwitegura n'ubundi ifungwa ry'izindi nzira zinyuramo n'ubundi bikomoka kuri petroli n'agace n'ubundi kanyura mikomoka kuri ndetse n'ibikomoka kuri gaze zikorera n'ubundi cyangwa se zigaburira inyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'inshuti zazo muhari mu burasirazuba n'ubundi bwo hagati. Gusa RGC ntabwo yasobanuye neza inzira izafunga izarizo ndetse n'izibasirwa, ntabwo mu itangazo basohoye babitangaje cyangwa se ngo babigarukeho. Hagati aho igitangazamakuru cya Leta ya Irani cyatangaje ko ingabo z'icyo gihugu zagabye ibindi bitero ku hantu hakorerwa na Amerika muri Yorodaniya, Kuwait ndetse na Bibaye. Inshuti za Amerika n'ubundi zo zavuze ko zasamye ndetse zaburijemo drone na za misile zoherejwe n'ubundi muri ibyo bihugu, mu gihe kandi n'ubundi nabyo ngo hari ibyagejeje no kugenda byirwanaho kubera ko Irani n'ubundi yari yakomeje n'ubundi kubigabaho ibitero bikomeye cyane. Ni byinshi Trump ku munsi w'ejo yari yashyizeho n'ubundi ko ibihugu byo mu kigobe cyangwa se n'ibindi bihugu bitambutsa amato muri Hormuz bigomba kujya bitanga umusoro wa 20% by'umuzigo ugiye gutambuka mu muhora wa Hormuz, ariko uyu munsi yatangaje avuga ko ngabikuye ahubwo ngo bajyanye amasezerano yimbitse y'ubucuruzi ndetse n'ishoramari bagiye kujya bajya gushora imari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hanyuma ngo ubundi bakunguka cyane. Nibyo yatangaje avuga ko ngo Amerika ngiye gutunga igatunganirwa kubera ko n'ubundi ngo bagiye kuhashora imari. Ni mu gihe kandi intambara Iran yo yatangiye kugenda
icyo twakita nko gucamutsa cyangwa se gucanira amaraso y'abanya Kuwait ndetse n'abanya Yorodaniya ku munsi w'ejo Irani bohereje ibaruwa muri Yorodaniya ku baturage baho bababwira bati nyamara ntago mubizi mwarashimuswe mwaragoswe mukwiye kureba ko umunyamerika atari umukunzi wanyu ahubwo ari umwanzi wanyu ni murebe namwe uko asenya ibiraro muri Irani uko atwika imijyi inyubako n'imiturirwa muri Tehran niko namwe ibiraro byanyu bisenwa ndetse n'ingomero z'amashanyarazi zanyu zigasenwa ariko nimuramuka mwirukanye umunyamerika namwe muzabaho mutuje ngira ngo uyu munsi mu Rwanda uyu munsi noneho abanyayirani bandikiye abanyakuwete bagaragaje Donald Trump cyangwa se na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nka satani nkuru cyangwa se Great Satani nibyo banditse mu ibaruwa babandakiye bababwira bati ntago umunyamerika cyangwa se Trump yaje kugira ngo abereke ko abishimiye abageze ku iterambere ahubwo yaje kugira ngo abarimbure abatwike namwe se mwareba niba kuza kw'abanyamerika muri Kuwait byarabaye intandaro yo gupfa kw'abana bo muri Palestina hariya muri Gaza ndetse bikaba no intandaro n'ubundi yo gupfa kw'abantu muri Iran muri Qatar muri Iran yego ndetse n'abanyayirani bagapfa ndetse n'abanyakuwait namwe ubwanyu muka muri kwicwa ese mwebwe bwanyu ntago mubireba niba uyu munsi wa none igitero Amerika yagabye yisha abasirikare bo muri RGC Islamic Revolutionary Guard Corps bageze kuri barindwi bose abandi benshi bagakomereka abasivile bapfiriye muri ibyo bitero ntago ababara ati se mwebwe ntago musuza amasimo ngo murebe ko umunyamerika nta kiza bifuriza nta kiza abashakira mbese byose n'ubundi ari ndamuze akurikiye ati rero mukwiye n'ubundi kwisura ndetse mukasubiza amaso inyuma mukabona ko n'ubundi uru rugamba mwishoyemo bidafite icyo bibamariye mbese ngira ngo ikiri kubaho nta kindi nuko Irani irashaka ko ibihugu byo mu karere k'ikigobe hariya mu kigobe bisubiza amaso inyuma bikareba neza kuko bikaba byakirukana umunyamerika uri ku butaka bwabyo nibyo ubona ko Iran irimo gushaka gukora cyane kuko aya mabaruwa abiri ibaruwa yagiye muri Yorodaniya ku munsi w'ejo ibaruwa yageze muri Kuwait ku munsi wa none ni ibaruwa zikubiyemo amagambo akakaye cyane nyuma yuko Amerika Donald Trump yise abanya-Iran ikibi nabo bagaragaye mu mabaruwa n'ubundi bamwita satani iruta izindi bavuga bati satani abari mwebwe mwumvise ntago ibaho ahubwo satani ya mbere iruta izindi ni Trump satani ya mbere iruta izindi ni abanyamerika rero ese turaza kuza kona abanyakuwete birukana abanyamerika bari ku butaka bwabo abanyarodaniya birukana abanyamerika bari ku butaka bwabo ndetse n'abandi hariya mu burasirazuba bwo hagati mu kigobe tushobora kuza kwibona ko yuko nimba Donald Trump uyu munsi yongeye kuvuga ko ari buze kurasa ngo mu cyumweru gitaha ngo niba Iran itaje ku meza y'ibiganiro ngaraza kurasa n'ubundi ku byambu ku bikorwa remezo by'abasivile arase ku nyubako zabo arase ku mateme arase ku ngomero z'amashanyarazi arase ku bigega by'amazi asenye nyine arimbagure ngira ngo uyu munsi yanabitangiye kuko igitero cyamaze amasaha 7 cyabaye mu ijoro ry'ejo hashize ku wa kabiri cyagabwe n'ubundi ku bubiko bw'ibinyampeke ahantu habika ibiribwa niho hagabwe icyo gitero gikomeye cyane urumva ko rero ni ibintu ubona ko bikomeye ni ibintu ubona ko bikomeye kandi biteje n'ikibazo n'impungenge ku butegetsi bwo muri Iran ndetse no mu kigobe kuko uyu munsi none Iran ikiraro kiraswa muri Iran muri Kuwait naho ikiraro kikaraswa urugomero rw'amazi ruraswa muri Iran muri Yorodaniya naho rukaraswa cyangwa se muri Saudi Arabia za Yohanibu hose turabizi ko hari kwibasirwa cyane muri no minsi ngira ngo nta kiri kiriko nuko n'ubundi Iran irambiwe n'ubundi kumwa kwinginga abanyamerika ndetse no kugwa kubasaba ngo nibareke bajye mu biganiro ahubwo uyu munsi none Iran igiye kunyuza mu baturanyi babo bo muri Kuwait Yorodaniya ndetse n'abandi bo mu kigobe hanyuma wirukaniye abanyamerika bityo abanyamerika birangiye n'ubundi babuze aho gucumbika bave mwakira igihugu kandi kuko bizabaho kuko magingo yangaya Iran yagerekana ko ari igihugu gikomeye cyane igihugu kidasanzwe igihugu wavuga ko kuva urugamba rwatangira mu kwezi kwa kabiri kweza magingo yangaya cyahumbye abasirikare bakomeye bari bakomeye muri RGC abari bakomeye mu buyobozi bukomeye ari n'umukuru w'ikirenga yapfiriyemo Ayatollah Ali Khamenei ariko magingo yangaya Iran iracyarwana iracyakubita umutwe hirya hino kandi ntago iri gusamba ahubwo wagira ngo nibwiri kubyuka kuko ifite umurava n'imbaraga nyinshi cyane iri kurasa ku
ibihugu bigeze kuri 6 cy'iperi ubwo ni Kuwait, Saudi Arabia, UAE ndetse Yorodaniya, ubwo ni Yorodaniya na Bahrain na Qatar, hose imyashyira ibisasu ndetse na Oman, hose ikarasira icyarimwe nkuko nubundi igenda ibitangaza muri rusange. Ni byinshi rero nibyo byagezweho kuri uyu mugoroba, nta kindi byaretse nyine gukangisha kw'abanya Amerika ko azarasa n'ubundi, ariko na Iran nayo yatakanyishe ko n'ubundi nayo izarimbagura. Nuko urugamba ruracyahari, kurasana birakomeje muri Homogazan, kuri Bandari Abbas, kuri Sirik ndetse no kuri Kish. Urugamba ruracyari urugamba. Ndabakunda cyane rero, ni RTV24, ni Pazo niyo mazina yanjye. Reka mbifurize kugira ijoro rihire kandi murare neza, Imana ibarinde kandi ibishimire, na hejo mu gitondo. Ciao ciao.